Musajja w'endeke mwine engeri mutaddeko embeera yukalo byebugamba abasajja tujja kubakuwapaka ekyo kintu kiine impact y'amaani abikwatiriine n'akakooko ka HIV oba okushangira ngu eminyeeko nyingi ey'omu kyaro etakubaasa kutwikirira iwaaro etakubaasa kwikirira nk'omu makyaki etakubaasa kwikirira omu masomero kubanga bingi mbaba batakusoma so ntwiza tugisanga omu kintu eki ekyokweteranira omu mipiira egi haza kaba kuzaana hamwe twabahereza n'obutumwa obututwire ntubahereza obukwatiriine mostly nk'egyo eya U equals U undetectable equals untransmittable okasanga omuntu namanya nk'obwo aine kwekuuma nk'obwo aine kukozesa jemba zeeye twenda a free HIV generation kugira ngu 2030 iko president na mission yo jangu bamaze HIV to good practice foundation twenda tubigeyo tubahereza umukono tubakwaziza ontetensa kopasirimu campaign egi basically na neje mpira twenda twasize eminyete tari mu mashomero tubasomese ako amashomero twagiremu tubasomese bakopasimo kubakubasa kerinda batakine kandi n'abakine kubasanga umwami bazi kwerinda kukikuza abandi batari babakopasa